Kazungu Denis wahamijwe ibyaha birimo iyicarubozo agiye kujurira igihano cy'igifungo cya burundu yakatiwe. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kuwa 8 Werurwe 2024 rwahamije Kazungu Denis ibyaha byose ashinjwa uko ari 10 rumukatira igifungo cya burundu. Ibyaha yahamijwe birimo kwica ku bushake, gusambanya ku gahato, iyicarubozo, kwinjira mu makuru ya mudasobwa cyangwa uruhererekane rwa mudasobwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko, guhisha umurambo, gukoresha ibikangisho no gufungira umuntu ahatemewe. Urukiko rwategetse ko Kazungu aha indishyi z'akababaro abantu bagizweho ingaruka n'ibyaha yakoze miliyoni hafi 30, harimo uwo azishyura miliyoni 12, uwo azishyura miliyoni 6, babiri ba miliyoni 5 na babiri ba miliyoni 3. Urukiko rwategetse Kazungu guha nyirinzu yakodeshaga Shyirambere Augustin indishyi ya miliyoni 1,300,000 yo gusana ibyo yangije. Mu rubanza rwabaye tariki ya 9 Gashyantare 2024, ubushinjacyaha bwasabye urukiko guhamya Kazungu ibi byaha byose hanyuma rukamukatira igifungo cya burundu acibwa n'izahabu ya miliyoni 10. Kazungu yatawe muri yombi muri Nzeri 2023 ubwo abagenzacyaha bavumburaga umwobo yagiye atama abantu yagiye yica. Iyi ni Special Report kuri 7K TV.